Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün ilaşıp bitesi sözümüz bolar Allahu Teala'ga buйsunмау. Yani Allahu Teala'nın emrinden ya bulmasa anın hükmünden çıgу. Bu muhterem kardeşler tulayım alganda bütünlüy Allahu Teala'ga şanmagan kişiге de kagıla. Hem kagıla bizge de. Biz de biribizde yaşagan vaqtda bir karaganda tulayım alganda Allah Teala'nın hükümleri bilen yaşarga tırışabız. Lekin kay çakta şeytan kıtırtıp jibere. İşlegen vaqtda şulay bit, akça işlegende, mena bu yolu bilen işle, bulay gına bulup bitip bulmayındı. Ya bulmasa, bu rizq halal bulmasa da, nu halalni kayın tabu bitiresin indi. Yarar ayda bulay itip işlep qara dip, yani özümizge kaçagında mena şundi bir rıxsatlarni beremiz. Rıxsatlar itebis, günahqa kirip giderge, yeki Allah Teala'nın emrinden, kuyganından çıkıp giderge. Mene şularning tuwa turunda ham şularning xatarligi turunda muhtaram kardeşler sileşip gider bizde. Muhtaram kardeşler Allah Subhanahu ve Teala'ga buysınlar için ham Allah Teala'nın koşkanları bilen yaşar için kilgen kişi şuşu dünyaga. Bu har barşabızga da şulay bitinde ma'lum. Ham Allah Subhanahu ve Teala aytada Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Men kişilerini, jinlerni ham kişilerini özüme gıйбадат kılır için yarattım di. Gıйбадат kılu ol Allahu Teala koşkança yaşaw digen maganaga iya şulay bit. Yani ol tege namaz okup urazat tutup yaşar için gene tugul. Elbette bu bizning turmuşybızning nigizi hem şuşu nigiz üstünde biz tagın tizirge tiyişbez turmuşybızning hal erkesinde Allah Teala'ga buйsunuda. Hem de indi akça işlesek de bu Allah Teala'ga buysunu yüzünden işlene. Bala tapsak da Allah Teala'ga buysunu yüzünden nindidir bir işlerdi işlesek aytik umtulabız eken nindidir bir kariyera tizirge özümizge vlaska kilerge diýip aytik hatda bu da Allah Teala'nın rizalygyn hem anga buýsunup işlengen iş bularga tiýiş. Mine bu gıйбадат. Yani Allah Teala'ga gıйбадат kılıp yaşaw. Çünki gıйбадат degen sözni Allah Teala'ga buýsununy kay wagtda bit ayırabız. Yani akça işleýbis hette akça işläw indi o. Anda семьяты хороший деген şekilli gıйбадат mene meçke kildiň, gıйбадатыңny kıldyň, namazyňny okudyň, şonuň bilen şol degen gibi gerek. Amma elbette muhtaram kardeşler, bu şu sözlerinin maganasy hiç şeksiz tirenerek. Tirenerek şol magnada kalgan birgene gymrybizde işniň de gıйбаdatdan kala maganasy ýok. Birgene ýeriniň de maganasy ýok. Meselen, kildiň sen wulaska. Seňa hazır bütün kişi buýsunady. Şolay bit. Sen bütün kişini buýsundyrdyň. Yarar. Ölesiň de kitesiň. Şolay bit. Ölesiň de kitesiň. Äli bir künde ýaşap otyrdyk Türkmen başı turunda. Türkmenistanda Türkmen başı bolda şolay bit indi. Bütün kişi yarataydy any. Halyk buýsunaydy, şolay bit taňlaydy. Anga dip koýulgan hatda bar idi altın haykel. Altın haykel. Ol altın haykel Kıyaşqa siyaqqa yerse şol ýakka buryla. Yani kıyaş çykkanda kıyaşqa karap tura şol haykel. Kıyaş ýürü bilen haykel de eýlene. Kıyaş bilen birge. Mana şol derejede şolay bit öz ilinde any zurlylar idi. Amma niçik ölüp gitdi? Allah Teala hatda any fajigaly ölüm bilen de almady. Ol ýaklagan jerinde ölüp gitdi. Yani ýaklarga ýatdy da şolay bit erte bilen uyanmadygyny. Allah Teala körsete şunun kadar zayıf kişidi. Nindigine derecege iya bolsa da ýakla anyň ýakysy da anga buýsunmaýdy. Ýaklagan jerinden uyana da almaska mümkindi. Allah Teala aýdy. Şoňa görä de sen bir karaganda wulaska umtulsaň da ölüm bilen seniň bitin wulask kitip bara. Şolay bit Halif Mansur da şolay bit. Şolay dip etken öler altından qartaýgan gününde. Bir wagtda da hükimi kitmi turgandy. Allah Teala'ga aýtdy. Inde kolundan hükimi kitken bendeňni keçirdi. Yani Allah Teala'nın kolundan bir wagtda da hüküm kitmi. Anyňygy meňgilik. Hükimi de baýlygy da biten bir. Biz wagtly çagagyna bir çyrda idare etip alabız, kilebizden asyň biten. Ya bolmasa baýlyk,
Байлык та шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр. Шул ук байлыкны калдырабыз да китәбез. Шул ук байлыкны калдырабыз да китәбез. Димәк, бер әйбернең дә мәгънәсе юк бу дөньяда. Илля мәгәр Аллаһы Тәгаләгә буйсынуның гына мәгънәсе бар. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, аңа буйсынмаган кешеләрне, хәтта халык, кавымнарны, хәтта илләрне, цивилизацияләрне юкка да чыгарырга мөмкин. Алар бер ара яхшы яшәп алырга мөмкиннәр, аннан соң юкка да чыгарырга мөмкиннәр. Аллаһ Тәгалә шулар турында Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Фәкуллан ахазна бизанбихи. Һәр бер кешене дә гынахына күрә тоттык ди. Ягъни гынахына күрә җәзаладык. Һәр бер кешене дә, һәр берсендә ди. Фәминһум ман арсална алейхи хасиба. Аларның арасында бар иде ди җил давыл белән халак булучылар. Гад кавымы. Гад кавымы, шулай бит. Гад дигән кавым, алар халак булдылар җил белән. Җил белән халак булдылар. Бик каты җил чыгып, аларның бөтен әйберләрен күтәреп алды да алып кына ыргытты, шулай бит. Аллаһ Тәгалә шулай тасвирлый, аларның мәйетләрен без ташка алып сыладык ди. Кешене ташка алып сыладык ди. Битте анда беркем дә исән калмады. Аллаһ Тәгалә юкка чыгарды ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва минһум ман ахадатху сайха." Һәм шундый кешеләр арасында без тавыш белән юкка чыгарганнар булды ди. Сайха, бик каты тавыш белән, бу Самуд кавымы. Аллаһ Тәгалә бик каты тавыш бирә, һәм кешеләр шушы тавыштан бөтенесе үлеп бетәләр. Хәзер бит теге армиядә дә шундый бер нитәләр, тавыш белән дошманны җиңгә торган шундый технологиялар уйлыйлар. Монда да тавыш белән без аларны юкка чыгардык ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Бик каты тавыш белән. Ва минһум ман хасафна бихил ард. Җир астына кирип китүчеләр булды ди. Җирне сләренә капладык ди. Кемнәр? Лут кавымы. Лут алейһиссәламның кавымы шулай ук. Гынахларына күрә Аллаһ Тәгалә аларны җир белән тигезләде, җир белән каплады ди. Ва минһум ман агракна, һәм батырып үтергәннәр булды ди. Су астына батырганнар булды. Кемнәр? Нух алейһиссәламның кавымы ди. Аллаһ Тәгалә Нух алейһиссәламның кавымын шулай бит яңгыр яудырып, җир астыннан сулар чыгып, батырып су астында халак итте. Ва ма кана Аллаһу лиязлимахум. Ләкин Аллаһ Тәгалә аларга зулым кылмады ди. Ягъни бер караганда Аллаһ Тәгалә бик явыз. Ничек юкка чыгара шулай бит аларны. Теге изге китапларны укыган кеше, әйтик Коръәнне, Библияны укыган кешеләр, атеистлар шулай ди бит. Кара Аллаһ Тәгалә нинди явыз ди. Берсен батыра ди, берсен җир астына тыга ди, берсен ди тавыш белән, берсен җил белән ди, сылый, муеннарын эзә, сындыра, кан агыза. Куркыныч бит инде шулай бит. Ужас. Шуңа күрә мондай Аллаһка ничек табынасың инде? Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә бу зыянны аларга китермәде ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең гаибе түгел ди. Валакин кану анфусахум язлимун. Алар үзләренә шушы зыянны китерделәр ди. Ничек үзләренә китерделәр? Үзләренең гынахларына күрә шушы җәзаны алдылар. Әгәр дә шушы кавымнарны Аллаһ Тәгалә заманында юк итмәсә, хәзер җир йөзендә нинди тирания, нинди начарлык таралганын бер Аллаһ Тәгалә үзе генә белер иде. Әгәр дә ул кавымнар юкка чыкмаган булса заманында, менә без шушы тормышта яшәр идекме? Беркем әйтә алмый. Беркем әйтә алмый. Алар ни дәрәҗәдә бузылып бетерделәр иде, бәлки шулай бит үзләрен халак иткән буларлар иде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, алар үзләренә зыян китерделәр ди. Кипрны алгач, Кипр инде ул шулай бит шулай Византияга керә иде элекке вакытта инде. Бик матур урын. Мөселманнар аны кулга төшерәләр. Кипр әлдә икегә бүленгән, шулай бит. Берсе Төркиягә карый, берсе Грециягә карый, шулай бит. Әлдә анда әзрәк шундый киеренке обстановка дип әйтегәндә. Кипрны алганнан соң Абу Дарда ул бик зур сахаба. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсын. Менә шушы елый башлый. Шул вакытта аның янына килеп сорыйлар. "И Абу Дарда" ди. "Аллаһ Тәгалә безгә шундый җиңгү бирде" ди. "Шундый җирләр бүләк итте" ди. "Нишләп син елыйсың" ди. Абу Дарда әйтә, рахимахуллаһ, "Бунда яшәгән халык җир йөзендә иң бөек халык иде" ди. Аллаһ Тәгаләне тыңламаулар аркасында Аллаһ Тәгалә аларны шушы дәрәҗәгә калдырды, безнең кулга төшерде ди.
Ягъни ул куанмый шулай бит, без җиңдек дип. Хәзер шәһәргә кереп китеп, анда бөтенесен үтерә башламыйлар мөселманнар, аларны жәллиләр. Безнең гаеп юк ди сезнең безнең кулга төшкәнгә ди. Абу Дарда әйтә. Сез гынахка баттыгыз. Без килдек сезне шушы гынахтан бары тик чистартырга. Без килдек сезгә шушы матурлыкны аңлатырга, Аллаһ Тәгаләнең әмренә кире кайтырга кирәк икәнен аңлатырга килдек ди. Җылый аларны, жәлләп җылый. Чөнки әгәр дә сез туры юлда булсагыз, сез Аллаһ Тәгалә сезне бер вакытта да болай түбәнсетмәс иде дип җылый. Ул мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит Аллаһ Тәгаләнең халыкларны, илләрне, цивилизацияләрне дә юкка чыгаруы, әгәр дә алар Аллаһ Тәгаләнең юлыннан, әмреннән чыгып киткән булсалар. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде әлбәттә гына кеше гынах кылырга мөмкин. Әмма гынах кылу белән гынах кылуның аермасы бар. Элек тә кешеләр гынах кыла иде. Элек тә кыла иде гынахны. Әмма алар шушы кылган гынахларына үкенәләр иде. Әйтик, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер егет килеп, беләбез, шулай бит инде хикаяне. Бер егет килеп зина кылырга рөхсәт сорый. И Расулаллаһ, миңа рөхсәт бир әле зина кылырга ди. Бу нәрсә инде? Бу ятсызлык, наглость, шулай бит. Аллаһның илчесе янына килеп, персонально аңа рөхсәт кирәк, зина кылырга рөхсәт кирәк. Ләкин хикмәт монда түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар ачулары килсә дә аларны туктатып, туктагыз тимәгез аңа ди. Әйдәгез сөйләшеп карыйк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләшеп аңлатканнан соң, бу егеткә дуга кылганнан соң, ул әйтә: "Мин шушы мәчеткә кергәндә ди, Аллаһның илчесе янына килгәндә, минем өчен иң яраткан эш зина иде ди. Моннан чыкканда минем иң яратмаган эшем зина булды ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям матур итеп сөйләшеп, дуга кылып чыгарып җибәрә. Икенче бер кеше сул кулы белән ашап утыра. Сул кулы белән ашап утыра. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйтә: "Сул кулың белән ашама, уң кулың белән аша" ди. Теге кеше әйтә: "Мин ашый алмыйм" ди. "Мин уң кул белән ашый алмыйм" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Шулай булсын алайса" ди. Гомердә дә уң кулың белән ашый алма ди. Аннан соң аның уң кулы параличлана, ягъни уң кулы бөтенләй йөртә алмас хәлгә килә. Теге зина кылырга сорап кергән егеткә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылып, матур итеп киңәш биреп чыгара. Сул кул белән ашап утырган кешегә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Кулың кырысын ди. Кая нәрсә инде бу шулай бит? Зина кылу зуррак гынахмы? Сул кул белән ашаумы? Зина кылу зуррак гынах, шулай бит инде. Ничә аңа теге Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям теге әйберен кырысын дип әйтмәгән бит. Шулай бит. Мин зина кылырга телим дигәнче теге әйберен кырысын дип, бар чыгып кит моннан дип әйтмәгән бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин сәбәп нәрсәдә? Теге егет Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга буйсынып керә. Буйсынып керә. Ул зина кылырга яратса да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан рөхсәт сорый шушыны эшләргә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның димәк ул бийеклеген, шушы эшнең гынах икәнен, Аллаһ Тәгаләгә каршы чыгарга ярамаганын аңлап керә ул. Рөхсәт булса гына моны эшли. Теге кеше сул кул белән ашап утыра, Аллаһ Тәгалә тыйганын белеп тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа кисәтү ясап тора, әйтә: "Мин булдыра алмыйм аны" ди. Иретмә мине дигән шикелле. Тәкәбберлек белән каршы чыга. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аның гынахы кичкенә булса да, аның җәзасы катырак була. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бар гынах кылган кешеләр куркып гынах кылалар шулай бит. Куркып гынах кылалар. Кылалар да җылыйлар, үкенәләр шулай бит. Алар кулларында үзләрен тоттыра алмыйлар. Бар гынахны рәхәтләнеп кылалар да, үзләрен аклаган кешеләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Куллу уммати мугафан." Минем өммәтем һәрберсе дә гафу ителер ди. Һәрбер өммәтемдәге һәрбер кеше дә гафу ителер. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршына килсәк, без бөтенебез гафу ителәбез. Менә хәзер бит күпме мөселманнар бар. Күпме мөселманнар бар җир йөзендә. Шулай бит. Бөтенесе дә алар кайвакытта бер-берсен яратып та бетермиләр. Менә без өйрәнәбез хәзер как раз шул секталарны. Бүген баштан Алла бирсә, шулай ук яңадан Рамазаннан соң башлыйбыз. Бүген була дәресләр.
Шуларны өйрәнәбез. Анда күреп торабыз. Бер группа икенче группаны тәнкыйтьли, берсе яратмый, берсе кафир ди, монысы мунафик ди, монысы мөртәт ди, тегеләй ди, булай ди. Хәтта Али радиллаһу анһу белән Муавия радиллаһу анһу арасында булган низах. Кем хаклы? Кем хаклы бу очракта? Бер изге кешеләрдән бер кеше теш күрә. Теш күрә, аңа керә Али радиллаһу анһу һәм Муавия радиллаһу анһу керә тешенә. Али радиллаһу анһу турында булай дип әйтелә. Ул хаклы иде ди һәм җәннәткә керә ди. Муавия радиллаһу анһу турында әйтелә, ул ди гынах кылды ди, ләкин Аллаһ Тәгаләне гафу итте, ул да җәннәткә керә ди. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен дип син хаталансаң да, Аллаһ Тәгалә сине гафу итә. Шуңа күрә иң беренче ният Аллаһ ризалыгы өчен. Ике мөселман кешесе бер-берсен яратмый икән. Әмма яратмыйлар алар. Шулай бит, мондый дөнья мәсьәләсе белән түгел, көнләшеп түгел, тәкәбберлек белән түгел, анда башка сәбәп белән түгел. Яратмыйлар ди дини сәбәпләр аркасында. Берсе әйтә син надан ди, берсе әйтә син надан ди, син белеп бетермисең ди, менә мин ди булай дип уйлыйм Аллаһ Тәгалә турында ди, берсе әйтә булай дип уйлыйм ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Куллу уммати мугафан." Аллаһ Тәгалә кичерә аларны, әгәр Аллаһ ризалыгы өчен булса. Әгәр алар хаклык эзләп йөрсәләр, Абу Бакр белән Гомар радиллаһу анһу да бит сакалларын ябышып, идәндә, җирдә тәгәрәшеп йөри торган булар сугышып. Сугышып. Без уйлыйбыз аларны бер-берсенә утырып, "Эй, Гомар, ни хәлләрең бар?" диге. Юк. Ошамаса аларга шулай бит. Бер-берсенең сакалына ябышып, ярый сакал юк әле безнең тотынырга шулай бит. Без бер-беребезнең сакалына гына тынып йөрер идек. Сакалына ябышып бер-берсенең җирдә сугышып йөргәннәр. Мин хаклы дип. Әмма аларга ул дус булырга хымачауламаган. Әмма бер-берсенә юл куярга хымачауламаган. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә гафу итә, аларның икесен дә гафу итә. Алар булай да гафу ителгәннәр. Алар безгә үрнәк күрсәттеләр, шулай бит. Алар дөнья өчен бәхәсләшмиләр. Алар Аллаһ ризалыгын өмет итәләр икесе дә. Ләкин Аллаһ Тәгалә гафу итми ди, илләл мухаҗирин. Мухаҗирларны ди. Кемнәр соң мухаҗир? Мухаҗир дигән сүз ул күченеп китүче дигән сүз түгел теге. Переселенец түгел. Үзенең эшен ачыктан-ачык күрсәтүче кешеләр ди. Кемнәр алар? Wa inna minal muhajira an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad sadarahu Allahu 'alayhi fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-bariha kaza wa kaza. Ул кеше ди кич белән бер гынах кыла ди. Иртә белән торгач, аның гынахы турында беркем дә белми ди. Ләкин ул кешеләр дә дусты янына сөйли ди. Эй достым ди, менә мин кичә шуны эшләдем ди. Менә егетләр клубтан кызлар белән кайталар. Зина кылалар. Иртә белән нәрсә диләр? О, кичә мин теге кыз белән булды. Шәп. Бүген сиңа бирәм ди. Бүген син затырсың ди. Безотказный ди. Шулаймы? Шулай. Шулай. Кичә туган көндә булдым әле ди. Ачы исерелгән ди. Мактаналармы? Шулай бит. Соцсетькә чыга бөтенесе. Шулай бит инде сразу. WhatsApp, Telegramда, Facebook'ta, Контактта, бөтен җирдә, бөтен кыланмышлары шулай бит. Менә бу кешеләрнең гынахларын Аллаһ Тәгалә яшерә. Караңгылык төн аны яшерә. Әмма алар икенче көн үзләре шул гынахларын сөйлиләр ди. Вaqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Төнлә ди Аллаһ Тәгалә аның гынахларын яшерсә дә ди, иртә белән бу кеше үзе шушы гынахларын сөйләп аны ача ди. Мондый кешене Аллаһ Тәгалә гафу итми ди. Ягъни бу кеше гынахны куркып, гынахтан куркып кылмый аны. Аллаһ Тәгаләгә каршы чыкканына горурлана. Гынах кылганына горурлана бу кеше. Кайбер мөселманнарга да бит әйтәсең, булай эшләмә дисең. Ул иретмә мине ди. Иретмә мине ди. Ул белә теге кешенең дөрес әйткәнен. Иретмә мине ди. Тыгылма ди. Үзем беләм мин ди. Мин дә укыган кеше ди. Шулай бит. Мен үземә дә шулай ничә тапкыр әйткәннәре бар. Әзрәк замечание ясый башласаң, мин дә укыган бит, син генә түгел ди. Мин дә беләм ди. Шулай бит. Мөхтәрәм кардәшләр,
тәкәбберлек белән мансып кылынган гөнаһлар була, Аллаһ Тәгаләгә буйсынудан чыгу була һәм әлбәттә инде Аллаһ Тәгалә мондый кешеләрнең гөнаһларын кичерми ди. Менә шуның өчен дә гөнаһ кылса да мөселман кешеләре алар Аллаһ Тәгаләгә түбәнчелекне бетермиләр. Шул очракта бездә өмет бар. Һәм шул очракта Аллаһ Тәгалә безне харап итми. Шул очракта без Аллаһ Тәгаләгә буйсынудан әле чыкмаган булабыз. Иллә мәгәр әгәр дә без тәкәбберләнсәк, ачык рәвештә моны игълан итсәк, бу очракта инде Аллаһ Тәгалә безне дә юкка чыгарырга мөмкин. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Алла бирсә, рус теленә дә күчеп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о подчинении Аллаху Субханаху ва Тааля. О том, что мы не должны грешить перед Ним. Ведь многие люди понимают грех как то, что, так скажем, как что-то безобидное, но которое делать не рекомендуется. А Всевышний воспринимает грех как самоуничтожение. Если какой-то народ или человек взял курс на самоуничтожение, Аллах Тааля уничтожает его до того, как он сам себя уничтожит. Почему? Потому что он может навредить очень многим людям. Очень многим людям. Ну, грубо говоря, человек взял пистолет и идет к толпе. Да? Ему говорят: стой, стрелять будем, правильно? До того, как этот человек еще выстрелит, его уничтожают. Это правильно. Почему? Потому что он может навредить другим людям, пока подождешь его, так скажем, действий. И Всевышний то же самое. Аллах Тааля погубил некоторые народы еще до того, как они дошли до своего предела. Как народ Лута алейхиссалям, гомосексуалисты, да? Как народ Нуха алейхиссалям, которые первыми делали ширк вообще на земле. Как народ Самуд, Салиха, как народ Агад, Хута алейхиссалям. Аллах Тааля их всех стер с лица земли. Да куда далеко ходить? Куда далеко ходить даже в последние, то, что мы видим, 1500 лет назад. Это Персия, это Египет, это Византия, Римская империя и так далее. Любое государство, даже мы видим народы, как уходили в небытие. Даже мы татары. Даже мы татары. Из-за того, что ослушались Аллаха Субханаху ва Тааля, уходим потихоньку в небытие. Элементарно. Вот в России сейчас кто стоит во главе просвещения? Татары? Отнюдь. Татары стоят на главе строительства мечетей. Это можно признать. Мы строим, мы работаем. А во главе просвещения вряд ли. Сколько у нас Коран хафизов? Сколько у нас ученых? Сколько? Которые, скажем так, знаменитые в мировом уровне. Посмотрите книги, которые печатаются татарскими учеными. Шайтан чыгаруда, намаз уку. А хорошие книги, которые относятся к тайным наукам, так скажем, да, или там глубоким наукам. Дагестан, арабы, персы, там еще кто-то. Согласитесь? Посмотрите просто. Все татарские книги, они просто повторяют друг друга. Один написал так, другой написал так. Одни и те же книги. Почему? Потому что мы вышли из подчинения Аллаху Субханаху ва Тааля. Это начало конца, когда целый народ может уйти в забвение, в небытие. То есть Аллах Тааля просто, он же что говорит? Аллах Тааля: если какой-то народ перестает подчиняться мне, я заменяю его другим народом, он говорит. Аллах Тааля. Потому что мы не нужны исламу, ислам нужен нам. У Аллах Тааля много людей. Аллах Тааля говорит, даже Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: мы поддержим эту религию даже грешными людьми. Аллах Тааля поддержит эту религию даже грешными людьми. Не обязательно для этого искать просвещенных. Религия, она всегда будет. Но будешь ли ты во главе этой религии? Будешь ли ты
распространять эту религию. Все зависит от тебя. Подчиняешься ты Аллаху Тааля или не подчиняешься. Грешишь ты или не грешишь. Над этим немножко надо подумать, дорогие друзья. Почему? Ну, грубо говоря, вот, например, Рамазан был, да, Гаид. 45 тысяч человек собралось в мечетях Казани. 45 тысяч человек. Это считая всех дагестанцев, чеченцев, узбеков, таджиков и так далее. А если в Казани проживает не менее 600 тысяч татар, не менее, даже 10% из них не пришли в мечеть. Это ведь мы плюсуем сюда еще и мигрантов. Плюсуем сюда. Из этих 45 тысяч, сколько из них намаз читают, приходят на джумга, например? Мы так посчитали, осталось всего 3%. 3% осталось всего. Это, естественно, очень маленькая доля. Аллах Та'аля говорит в Коране, бисмилляхи рахмани рахим, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Аллах Субханаху ва Тааля не меняет свою милость, даренные своим рабам, какому-то народу, пока они сами не поменяют свое положение. Пока сами они себя не поменяют, Аллах Тааля не поменяет им свое отношение. То есть, если ты хочешь чего-то добиться, значит, ты должен себя поменять в прежнюю очередь. Себя, свой нафс, свой характер, свой ахляк, свое отношение к Аллаху Субханаху ва Тааля. И самое главное, свое отношение к намазу, потому что все начинается с намаза. Если ты ответственно относишься к намазу, то ко всем остальным поклонениям у тебя будет такое же отношение. К учебе там и так далее. Дорогие друзья, Аллах Тааля описывает положение тех, кто не подчинились Аллаху Субханаху ва Тааля. Описывает очень красочно и очень ярко. Бисмилляхи рахмани рахим. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Если мы как посылали к какому-то селению, Аллах Тааля говорит, посланника, то мы посылали к ним невзгоды и беды. Посылали им невзгоды и беды. Возможно, они будут смиренными. То есть приходил пророк, и приходили какие-то испытания к этому селению или к этому народу. Мы знаем, это было и с фараоном, да, это были и с другими народами. Приходили испытания. И пророки говорили, это испытание от Аллаха, вернитесь к подчинению, вернитесь к Аллаху Тааля, и все будет хорошо. Что люди говорили? Потом же мы заменяли вот это все плохое хорошим, пока у них все не становилось хорошо. وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Это беды, они говорили после этого, беды приходили к нашим отцам, беды приходили к нашим прадедам, и мы их, говорит, наказывали Аллах Тааля неожиданно. Что они говорили? Не мы, говорит, виноваты в этих бедах, а это было наказание нашим отцам и дедам. Это их Аллах Тааля наказывал. Мы терпим наказание из-за них, они говорили. Вот это, дорогие друзья, так они оправдывались, но потом, говорит, мы их наказывали, они даже этого не чувствовали. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Если бы они уверовали, то мы открыли бы им баракат, благословение, милости Аллаха Субханаху ва Тааля с небес и земли. То есть, если какой-то народ уверовал бы, они зажили бы хорошо. Им посыпались бы блага с небес и земли. Вот действительно, да, какой-то арабский полуостров, вот этот шлейф, так скажем, возьмем, да, там Северной Африки
до, скажем так, Персии. Вот этот шлейф. Вот это место распространения ислама, укрепления ислама и исламских знаний. Этим местом никто не интересовался. Это место никому не было интересно. Там ничего не росло. Особенно арабским полуостровом даже вообще не интересовались. Там, они думали, что там живут какие-то дикари и все. Европейцы хотели в Индию поехать, там было все богатство. Но сейчас вот это место самое горячее место на земле, потому что там лежит все богатство земли. На этом месте. Это центр земли. Откуда проходят все основные магистрали? Воды, небо, сухопутные. И где лежит все богатство? Вот эта местность уверовала, и Аллах Тааля дал им богатство небес и земли. Под ногами, оказывается, у них лежало богатство. Кто об этом тогда мог знать? Аллах Тааля им открыл это все. Но из-за того, что они ушли от подчинения Аллаху, Аллах Тааля снова забрал у них это богатство. Они не могут этим сейчас пользоваться. Друг с другом не могут решить проблемы. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Но они, говорит, солгали. То есть они не уверовали. Вот этот какой-нибудь народ, то есть которому предлагалось уверовать и жить хорошо, но они, говорит, солгали. أَفَمْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Неужели, говорит, они думают, что будут в безопасности, если ночью, когда они спят, мы их накажем? Вот когда, например, город засыпает ночью, город остается бесконтрольным. Вот даже у нас, если ночью что-то случится, какой-нибудь катаклизм, например, да, никто ничто не сможет сделать. Мы даже ночных байкеров поймать не можем ночью. Правильно? Потому что основная группа стражей порядка спят. Поэтому байкеры там растекают по всему городу. Мы даже их поймать не можем. А если какой-нибудь катаклизм? Просто во сне все исчезнут. Аллах Та'аля говорит, неужели, говорит, вы думаете, что я не смогу вас наказать ночью, когда вы спите? Вы ведь беззащитны, говорит Аллах Та'аля. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا دُخًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Неужели, говорит, вы будете в безопасности, это селение будет в безопасности, если достигнет наказание, пока они играют утром? Утром люди встали, начали, пошли на работу, ничто не предвещало беды, например, да? Неужели, говорит, в это время я их не накажу, не смогу наказать? Аллах Та'аля говорит, конечно, пожалуйста. Когда приходили цунами на Японию, на Таиланд там и так далее, никто же не ожидал. Люди просто купались, загорали, и тут идет волна. Они играли, развлекались, и тут идет волна. Как вы, говорит, вы спасетесь? Аллах Та'аля говорит. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Но от хитрости Аллаха никто не сможет избавиться. Аллах Та'аля говорит, никто не скроется. Потому что я, говорит, смогу их найти и наказать везде. Если человек не подчиняется Аллаху, то это невозможно. Мы сейчас снимаем фильмы. Как бы якобы мы предугадываем за 4-5 лет остановку ядра Солнца, или там остановку, там, не знаю, ядра Земли, и к этому начинает готовиться. Ну, американские фильмы, да? Бурят Землю, закладывают туда атомную бомбу, и Земля обратно начинает вертеться. Или же мы за 2-3 года узнаем, что будет потоп, начинаем строить корабли, и все спасемся. То есть фильмы нам внушают вот это вот, так скажем, мнимость. Один человек продает, он один из богатых людей мира, богатейших, он продает участки на Марсе, на Венере, на Меркурии и на Луне. Знаете, как он это делает? Оказывается, в космосе ничто не может принадлежать ни одному из государств. Это закон ООН. То есть никакое государство не может присвоить себе Луну. Там сказано про государство, а про физическое лицо не сказано. И он присвоил себе Луну и продает сейчас Луну. Понимаете? А кто покупает, он с каким расчетом покупает? Если здесь что-то случится, я туда смоюсь, да?
Аллах Тааля говорит, неужели, говорит, от хитрости Аллаха вы не спасетесь? Неужели вы думаете, что Аллах на земле, а на небе не достанет вас, да? Некоторые говорят, надо, говорит, уехать на Марс и там жить без религии. А что, Бога оставите на земле? Бога там нет, что ли, получается? Там человек не нужен? То есть вот так думает человек. Аллах Тааля говорит, это, говорит, просто бредни. Также, дорогие друзья, тот, кто не подчиняется Аллаху, к сожалению, он не подчиняется ведь не просто так. Он думает, что он делает все правильно и все хорошо. Как говорит Аллах Тааля, бисмилляхи рахмани рахим, «Афаман зуйина лаху су'у амалихи фарааху хасана, фа инна Аллаха юдиллю ман яша ва яхди ман яша, фаля тадхаб нафсука алейхи хасарат. Инна Аллаха алеймум бима яснагун». Неужели, говорит, человек, которому были показаны его дела хорошими, то есть красивыми, будет, еще есть начало этого аята, будет лучше, чем тот, кто жил правильно. Это объясняет психологию человека, который грешит. Он думает, что он делает правильно. Он делает, что хорошо. Он думает, что так и полагается. Когда, например, в Америку увозили рабов, черных людей, и ты у них спрашивай, вы понимаете, что вы делаете плохо? Они говорят, нет. Белые люди – это чистая раса, высшая, а это низшая, работяги, рабы. Они это думали, что так и есть, что это нормальное явление. И когда они своих рабов кормили, они говорили, это мы милость им показываем. А когда не кормили, так им надо. То есть все нормально. Даже вот в этом плане, если взять. Человек, который пьет, неужели ему кажется, что он делает что-то плохое? Сейчас есть метод реабилитации алкоголиков. Они, когда выпивают, их снимают на камеру, потом, когда вытрезвеют, они им показывают, вот, посмотри на себя. А ведь когда он пьет, он же думает, что все хорошо, он делает что-то красиво, чокаются, там какие-то свои ритуалы у них есть, да? Это же все нормально. Человек, который хочет зина сделать, он же не подходит на улице к женщине, дубинкой не ударяет и там же зина не делает, правильно? Это целый ритуал. Подойти, комплимент, уломать, найти место, где это сделать можно, да? Шампанское, цветы, конфеты, туда-сюда, потом уж красивое расставание. Извини, там, моя бухта не для тебя, фалян фасматан. Это же целое, то есть человек это, он же делает это красиво. Вот эти люди, говорят, думают, что они делают хорошие дела, потому что им украшаются их злые дела. И Аллах Тааля говорит, Аллах заблуждает кого хочет, наставляет на правильный путь кого хочет. Аллах Тааля говорит, не жалей и не переживай насчет этих людей. Если Аллах Тааля их накажет, не переживай насчет них, говорит Аллах Тааля. Аллах знает, что они делают. Если Аллах Тааля наказал какой-то народ, то он говорит, не жалей, говорит, своему пророку, саллаллаху алейхи, не жалей, говорит. Потому что Аллах Тааля знает, что они делали и какими они были. И какими они были. Также, дорогие друзья, когда человек все-таки грешит, живет плохо, посылает всех и вся, в том числе и Аллаха, все равно ему тоже приходится умирать. Никто же вечно не живет. Никто вечно не живет. Даже самые высокомерные люди, которые ни во что не верят, они тоже умирают. И к ним тоже приходят такие же ангелы, как приходят ко всем. Может быть, даже пострашнее. Да? Бывают такие страшные ангелы. И вот что они говорят, эти люди. Вот что они говорят. Бисмиллахи рахмани рахим. Хатта идha джаа ахадухумул мауту каля рабби рджиун. Когда к ним приходит смерть, они говорят, о Аллах, верни нас обратно. О Аллах, верни нас обратно, они говорят. Правильно же? Если бы вернуть все назад, мы бы были такими, такими, такими. Мы начинаем всегда так говорить. Лягали агмалю салихан фима таракту. И возможно, говорит, я буду хорошим на том свете. Я буду хорошим, когда вернусь сюда, на землю. Аллах Тааля говорит, «Калля иннаха калиматан,
хуа каилюха. Это ли всего лишь слова, говорит, которые они говорят. Это, говорит, просто слова, они не станут хорошими. Если человеку пришла смерть, и он не уверовал или не стал хорошим, то заново к этой жизни возвращать его смысла нет, потому что Аллах Тааля дал ему все возможное, чтобы он стал хорошим. Но тот упорно сопротивлялся. Аллах Тааля говорит, это всего лишь болтовня. Это всего лишь слова. И обратно их сюда возвращать смысла, говорит Аллах Тааля, нет. И поэтому никого еще сюда обратно не вернули. Никого. Ни фараона, никого не вернули. Ни Намруда, никого. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. И до судного дня за ними стоит преграда. То есть они обратно вернуться не смогут после смерти. Возвращения к этой уже жизни не будет. Вот это очень интересный момент, когда они ждут воскрешения до судного дня и лежат в могилах, они ведь понимают, что такие люди, то есть грешные, понимают, что они неверующие, они уже все увидели, ангелов увидели, их об этом обо всем предупредили, и они теперь лежат и постоянно жалеют вот это время. И говорят, эх, зачем я это сделал, зачем я это сделал. Знаете, какое-то самоедство? Из-за этого у людей инфаркт, инсульт случается в этом мире, да? Когда ты говоришь, ах, зачем же я женился на ней, зачем же я на ней женился? Каждый день, да? Ты видишь утром, просыпаешься, ах, зачем же я на ней женился? Зачем же я купил эту машину? Зачем я сюда переехал? Каждый день ты вот это себе задаешь вопрос, какое это самоедство, несчастье. И эти люди тоже лежат в могилах и думают, зачем же я был таким, зачем я был таким. Но обратного пути нет, говорит Аллах Тааля. Вот они так и будут лежать, переживать, плюс наказание в могиле, а в судный день получат свое, говорит. Вот поэтому, дорогие друзья, ослушаться Аллаха Субханаху ва Тааля опасно. Другого шанса у нас просто не будет все исправить. Поэтому пусть Аллах Тааля даст нам праведной и правильной жизни. И пусть Аллах Тааля даст нам осознание, понимание, что все богатство только в руках Аллаха Субханаху ва Тааля. Пускай ничто нас не обольщает в этом мире ни своей вечностью, ни своей красотой. Все это превратится в прах, и все это пускай будет лишь средством для нас, чтобы мы получили милость Аллаха и ожидаемую награду. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.